hari abantu basenga ariko badasenga. Bagaragara bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega aryana. Ese bose bundi umuntu usenga ameze nk'umuntu urangura kure. Iyo uhuye n'umuntu avuye Dubai mugakubitana ku kibuga cy'indege afite agakapu nta mizigo afite, ubona avuye gukina, ubona atazi ibyarimo, ariko agaciro k'umuntu usenga ukamenya neza cya gihe ari gusenga konteneri ziri mu nyanja, ziri mu mazi, ukamenya neza yagiye kododewana amaze kwakira icyo bita ibisubizo Imana itanga, nibwo umenya agaciro n'abaguteye umugongo bakagaruka. Niko rero n'umuntu usenga ameze. Ubu tuvugana gusenga, hari abantu bazi ko abantu basenga ari abize, ari abantu bafite imbaraga zikomeye, ari abantu bameze gute, ariko umuntu usenga ameze nk'umuntu urangura kure. Mbahaye iri tangazo, nongere mbasubiremo, mbabwire ngo amahirwe ya kabiri ku Burundi kuri bamwe agiye kuboneka, ariko akaga ku bantu bazanye umwiryane mu Burundi, akaga ku bantu bazanye amacakubiri mu Burundi, akaga gakomeye abantu bazanye amacakubiri muri iki gihugu bagiye guhura n'akaga gakomeye. Imana igiye kubitaho, mubimenye neza, mubyumve neza, mugiye guhura n'akaga. Ndagira ngo tuze gusenga Imana. Imasoza nagiye kubonamo n'abantu benshi ko nababwiraga babandi bakorewe operasiyo. Ntabwo nzongeye kubaha ikiganiro mudafite batiri zuzuye. Iyo batiri irimo nta kibazo, kandi iyo yabona ayikuyemo. Ntabwo ayikuyemo. Ibi byazinyiza bivuze byose turu nta kibazo birimo. Ya foto yangize kuyima mwana akumena akanyako. Komeza. Aha, nene mama bwira ngo ibintu Imana ivuze irabirinda. Niko yabwiye Yeremiya, yaramuhamagara ngo yewe Yeremiya we uruzi iki? Inkoni y'umurinzi. Yeremiya arasubiza ngo ni inkoni y'umurinzi. Imana yamubwiye ngo yaramubwiye ngo uko niko ndinda ijambo kugira ngo risoze icyo nayitumye. Haleluya. Nimwibagirwe ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba. Abantu biyemeye, abantu bagize gute buriya mugabo umwe ngo yigeze gukubita abantu bose babakatikara barangiza. Amaze kubarangiza aravuga ati kisigaye ngiye kurwana, ngiye gukubita iyo Mana yanyu mwankangisha. Ngo ajya kuri stage bamujyana kuri stade. Ni ibintu byabayeho mu gihugu kimwe niriwe mvuga. Ngo ageze kuri stade abantu batereye barebye uwo mujya mugiye kurwana n'Imana, ngo akahita ayiraha akayishyira hasi. Imana yavuga ati nta nubwo ngiye niriwe noheza n'umukomanda ni umubu, yohereza umuca mu zuru no ku bwonko. Umuhungu abakumva gusanga batese bagiye kurasanga yarangiye. Uko ni uko iyo usuzuguye Imana irakwemeza. Imana irabwira ndi irimo irabwira Abarundi ngo ntinje mu buyobozi, irimo kubwira Abarundi iyo usuzuguye Imana ngo uri hatari, ngo urakaze, ngo uri umuyobozi, ubuyobozi bwose Imana irabutanga. Ariko nitwibagirwe yuko Sawuli Imana yamuciye ku ngoma. Imana yamuciye ku ngoma kugira ngo barimo barumva none ntuze gusoza. Imana yamuciye ku ngoma, tanze nimero zawe. Imana yamuciye ku ngoma. Murakoze cyane. Kandi yarakomeza arayobora, kandi Imana yamuciye. Murakoze. Nimero zawe nayo masengero nomero yanjye ni 0785966009 0785966009 niyo nkwesha kuri WhatsApp. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu kubw'ubu butumwa na message ntanze. Umuntu wese ubwumvise akuremo ibye, imbaraga z'Imana zimubeho, ubwiza bwawe mutwikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Yesu abaha umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Amen.